reći Ernisa za predsjednika. U Super talentu su nam se predstavili razni talenti. Da, imali smo svega tu plesača, pjevača, imali smo onih koji pokušavaju glasom ukrutit štap, pa imali smo onih koji savijaju čaše, imali smo ljude koji su žene probijale mačevima, imali smo one razne imitatore svih zvukova iz prirode i društva. Ajde ti na broj pa se ja vratim. Nemoj vrati se, recite šta ima. Iako s različitim talentima svi su imali... Što su imali, Rene, reci? Što su imali? Imali su jednaku priliku da se dokažu pred publikom. Naravno, ali samo ovih 10 zaslužili su da dođu do finala i došli su lako daleko. Kako se kaže? Kako se kaže? Nije važno sudjelovati, nego pobjediti. Da, mada bi se o tom... A ne, to se kaže se nije važno pobjediti nego sudjelovati. A da, ali to mi se stvarno dalo komentirati. Zašto bi čovjek samo sudjelovao ne bi pobjedio? To mi nikad nije bilo jasno. To nisam pitao, vidiš, pa kad smo mi pobjedili. Pa da. Pobjeda bi nama jako puno značila, naravno, jer ušli smo u ovo natjecanje sa ciljem. Za nas bi pobjeda značila na određeni način neko priznanje za sav ovaj naš trud, za sve i svađe i prepirke što smo imali, da se na neki način isplate i da vidimo da ljudi mogu prepoznati to što radimo i uživati to. Meni pobjeda značila jako puno, a pogotovo to što smo mi jedini par koji smo uspjeli unatoč problemima nastaviti sa plesom. Pobjeda bi za mene značila promoviranje twirlinga u najboljem smislu. Za mene bi pobjeda značila prvenstveno novčani dobitak. 200.000 u džepu i ludi provod. Sa 100.000 kuna bi obišla cijeli svijet, možda pola svijeta, a sa drugih 100.000 kuna bi platila na školovanje. Nije mi čak toliko bitno niti novčana nagrada, već samim time da sam ja to prošla i sve da sam to preživjela i da sam uspjela u nečemu i nije novac sve. Super talent nam nije toliko promijenio život koliko nama ljudi sad dolaze sa idejama da bi oni isto htjeli plesati step, što je nama drago jer smo mi prvenstveno došli da ljudi vide step. Prepoznaju me ljudi po ulicama. Uvijek me makar jedan čovjek zaustavi i kaže ti si najbolji, mi ćemo glasati za tebe. Viču nam Unit X, pokazuju X-eve, tako da je ono lipo da te ljudi prepoznaju i da znaju čime se baviš. Pa Super talent će nam ostati u jako lijepom sjećanju jer smo se kao grupa dosta zbližili od kad smo u ovom showu i mislim da će nam ovo biti odskočna daska za dalje i da definitivno nakon ovog slijede puno lijepih stvari. I ne znam, bilo nam je super, hvala vam na Rafaelu, učite se, vodi. Nek pobjedi najbolji. Ja bih se sada pozvao na natpis majice Marka i Step by Stepa koji kaže Everybody moving. Dakle, pokrenite se, telefone u ruke, jer imate još uvijek vremena glasati za vaše favorite. Vrijeme za glasovanje neumorno isteče, imate još samo 15 minuta, dakle požurite. A sad slijedi jedan kratak, ali slatak podsjetnik na nezaboravne nastupe naših favorita u prvoj sezoni Super talenta. Slatko. Gaf do gafa. Mateo Ravlija. His only life I ever would do. I want to spend my lifetime. Nina Kraljić. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo, and you're my saving grace. Unit X. Antonija Dora Pleško. I wanna wake up in a city that's never sleeps.
Tihomir Bendelja. Step by step. Atomic Dance Factory. Deborah i Marijan. In every corner of my heart, let the love light carry, let the love light carry, light up the magic in every little part, let our love. Monika Rogić. We'll always love you. Sinovi. Dok vi glasujete, mi ćemo na kratko predahnuti. Svakako ostanite s nama jer čekaju nas brojna iznenađenja, neka ugodna, a neka i neugodna. Da, počet ćemo s eliminacijom finalista, zatim nas očekuje jedan neobični duet i tako dalje i tako dalje. A vi pokažite svoj talent za zadržavanjem na mjestu. Tako. Jel slijedi jedan reklamni... Banana. Ne, blok čovječe. Blok. Da. Da.